چیرۆکێن کلاسیک ئین جیهانی وەردەکە بچووکی نەخۆشک هەبوو جارێک ji caran xêr û xweşî bibarin li hazir û guhdaran. Dibêjin rojekê li gundekî pir dûr makwerdekek bi kurk dikeve û çîçikên wê yeko ji hêkan derdikevin. Ew ji hev delaltir û şîrîntirin. Lê makwerdekê bi carekê şaş û metel dimîne û pir xemgîn dibe. Çimkî ji hêka dawîn çîçikeke pir cihêreng derdikeve. Ew çîçik ji çîçikên wê yên din mezintir e û rengê wê jî nezer lê gewr e. Makwerdekê difikire û ji xwe re dibêje ku ew ê nikaribe vê çîçika nexweşik xweyî bike. Lê gelo ev çîçik werdeka cihêreng ji ku hatiye wir? Ew naşibe tu sewalên navkoxkê. Û dema ku ew li dû makwerdekê digere, çîçikên mirîşkan û yên elokan tev jê aciz dibin û wê ji xwe dûr dixin. Çîçikên dinên makwerdekê jî bi nikulên xwe wê pir diêşînin. Di nav xwe de jî dibêjin: Eva nexweşik çima tê nav me? Kes wê naxwaze. Bila ji vê derê here. Bi rastî jî ev pir nexweşik e. Piştî demekê sewalên din çîçik werdeka feqîr ji koxikê diavêjin. Û ew diçe dikeve nav bexçeyekî û çivîkên biçûçik têde bask li hev didin û wir de difirin. Çîçik werdek ji wan re dibêje: Ez li vir li malbata xwe digerim, wê malbata min nedîtiye. Çivîkên biçûk lê dinêrin û jê re dibêjin: Ne mimkün e tu ji malbata me bî, tu pir mezin î. Tu dixwazî here malbata xwe li wî aliyê dinê golê bigere. Çîçik werdeka belengaz biya çivîkan dike û berê xwe dide aliyê dinê golê. Îca ew li wê derê rastî werdekeke kovî tê û jê dipirse: Te malbata min nedîtiye? Werdeka kovî dibêje: Tu pir dereng hatiyî biçûkê. Kes li vir nemaye. Her kesî koç kiriye. Hê ev gotin di devê wê de ne ku bi carekê dengê fîşekan tê û ew ji çîçik werdekê re dibêje: Zû here xwe veşêre biçûkê. Nê çîrvan wê werin vir. Ew dijminên me yên herî xetere ne. Çîçik werdek xwe di nav hêşînahiyan de vedişêre, werdekên kovî jî bask li hev didin û ber bi welatên germ vedifirin. Dûre kûçikek tê berçem û bêyî ku tiştekî bi dest bixe vedigere ji wir diçe. Îca çîçika me ya feqîr ji ber tiştên ku dibîne û dibihîze hê zêdetir şaş dimîne û ji wê derê bi reverev diçe. Lê ew ê bi ku de biçe? Gelo ew dîsa here nav koxika xwe? Na, ev ne mimkün e. Çimkî tu kes wê li wê derê naxwaze. Çîçik werdek serê xwe dixe ber xwe, hêdî dimeşe heta ku digihîje holikeke biçûk. Îca ew dikeve hundir û dibîne ku mirîşkek bi kurk ketiye, pîrejinek li ber agir rûniştiye xwe germ dike, pisîkek jî li ser nivînan xwe dirêj kiriye. Çîçik werdeka me ku ji xwe re piçek germahiyê digere, bi awayekî pir xirab tê pêşwazî kirin. Mirîşka spî pir bi hêrs diqudqide, pisîk xwe gij dike û bi dengekî xofdar dinewîne.
هر دویان خود چنگ دکن که وی بگرن چیچک وردک حتی که جیت باز دده و جور دور دکوه. داوی زوستان تی لپه لپه برف دباره و هر در قشا دگره. مخابن چیچک وردک جخوره جیه که به اوله نکاره ببینه و او مجبور دمینه دیسا هر گوله و لور بمینه. لی جخینی وی تو سوال لوی داره نمایه. ایجا چیچک وردکا ما لوی داره بتنا سری خواه بزوستانه که دجوار رو برو دمینه. لی روژک جروجان پشتی شوک سار و سقم چیچک وردکا بلنگاز دیسا لجیه کی دگره. داویه او جخوره مالکه گرم پیدا دکه. او تبی کو به حمد خو گلک تشت درجینه و دشکینه جی خودین ماله وینا قورینن. و دهیلن کو چیچک وردکا ما ویزوستانه لجموان درباس بکه. روژ لدو هف درباس دبن و داویه بهارته. چیچک وردکا ما کو ایدی تیرا خو مزن بویه روژه که بیریا گوله دکه. ایجا او پر بخمگینی خاطر جوی مالباتا دلپاک دخوازه و بری خود ده گوله. گاوا کو چیچک وردک دیگه ایجا گوله دبینه کو سه قوین دلال دناب آوی دنه. او جه دپرسن تو جکو داره تی؟ تو لکو داره بویی؟ تو چما بمرنه هاتی؟ ایجا چیچک وردکا ما دبینه کو او دشبه وان قویان و تی فام کرن کو وردکا بچوکی نخوشک کو هر کس جه عاجز دبو کو کیفا تو کسی جره ندهات او نوردک بویه لیبلی او قویه که دلال و جوان بویه. چیچک وردکا نخوشک داوی دگی جمال باتا خواه او ایدی بویه قویه که سمسپی او جخوا پر باوره و پر به عظامت و کباری دناف گوله ده آفجینیه دکه. او ایدی نج سرمایه نج خرابیا مروفان نجی جبرچیماینه بترسه و دما روژین سار جیورن او تبی مالباتا خوا بفره هره بر به ولاتین گرم. چیروکا ما قدیه خیر و خوشی لحاضر و گهداران باریه.